Ngiyeza kulabo mamezala abazi ukuthi kufuneka kube ukuthi umuntu ngisho ingane yakhe isiganiwe, into ekade yenzeka ingane ingakaganwa sekufuneke kusafarishe le ngane yomuntu aseyilande kubo kwakhe ngesimo sokuthi umamezala udemand ukuthi yonke into kube ukuthi isengaye, ngisho sekukhona umuntu osengimlande kubo, wadela abazali bakhe, wadela konke, wathi kulungile ngizokuba yiphoyisa lakini, asikhulumike ngemdlwembe, ngizokuba yiphoyisa lakini. Bese kuba ukuthi inkinga esikhona enkulu umamezala uselwisana nomakoti ngoba nakho usacabanga ukuthi yonke into izoba ngayo umama. Ngiyeza kubona labo mama ngoba naye mhla efike eze kubaba akazange kuze kube ukuthi uyabangiswa, watshelwa imigudu yemikhuba yasekhaya, wafundiswa uma uthi wafica inkosikazi ekhona eyikhona elo khaya okuwumama walo ozala lezo ngane, wamtshela ukuthi mntanami la kwenziwa kanje kanje, ngoba isikhathi esiningi umakoti ufika afundiswe kuphi emzini wakhona lapha asuke uganela khona. Sekuthenini-ke nina into ehlekisa lezi ntombi zethu namhlanje umhlonipho lo nokushuqula kuhle mangabe ukuthi kuzofika abakhongi bezolobola kushuthwe kuVictoria kuthiwa helelele kuthiwa halala kwenziwe yonke lonto leyo kuzopostwa kube kuhle, kodwa uma ngabe sekumele leyo nto ayenze kuseqala lapho ukuthi usesesigabeni sokuthi lo muntu usezoba inkosikazi yomuntu, sekumele lapha ahamba khona angahambi ngekhanda, angahambe efake imsweswana engabonakala eveza amathanga, engahambe efake ehambe ngekhanda ngenqudu nje, njengoba ubona omama abaningi basemalokishini bebadala bezalukazi behamba ngekhanda lemhlophe ino lezi mhlophe, ngoba ngeke ngisho ukuthi impilo yaselokishini ayikwazi ukucontroleka, ayifani nasemakhaya. Kodwa uma ungaye ekhaya, emakhaya ayikho inkosikazi ongayifica ihamba ngekhanda, ayikho futhi inkosikazi ongayifica ifake ibhlue. Hayi la makhomenti bavele benximfe ngisho abanye bedinwe nje ubabona ukuthi hayi umuntu impela wesifazane akayizwa le ndaba ukuthi kufuneka mangabe selotsholwe kuhlukaniseke, usafuna yena ukuthi azwe njengopreach nje onoma lokusho ukuthi lo muntu lo usakhangisa njengomuntu osengashelwa ashelwe ezinye insizwa. Ingakho nje ngisho ukuthi uhamba la emphakathini kwenzekile wafica ingane yomuntu ishuqule kahle inhle igqoka ingubo ende efanelekile, uthi inkosazana uyaphila, uhlonipha kwabantu. Uma yathi ayihlonipha indawo iwumangalo ngoba usukuyitshela ukuthi inkosikazi ingodosi yomuntu ngendlela esuyigqoke ngayo. Zikhona ingane zabantu ekwenza ukuthi uthi ishuqulele nje ayihloniphi indawo futhi kuye kuze kusho zona insizwa zathi ziyibone ukuthi mhlawumbe zincane ukukhuluma nazo, itshela ukuthi intombi yomuzi ithi madoda uthathile umfoko abantu, hayi ngoba iveza amathanga, hayi ngoba ifaka imsweswana legqola amabhloko lawaqaqayiwe kanje, cha, usho ngoba isise kupracticing ukuba unkosikazi. Ngithi-ke mina cha, lento imnandi makuzoba i-content kushuthwe kuvezwe kuthiwa la yelele ngibongiseni kwenziwe yonke lento ehlezi yenziwa, le mhlonipho esingayazi ukuthi ubani wathi kumele kuyimpoqo ukuthi kumele igqokwe kubo kwakhe umuntu, ukuthi kumele aheze kubo, ubani wathi kuyimpoqo uma kuzofika abakhongi ukuthi kufuneke kubekwe lo mhlonipho ngapha emva bese kwenziwa yonke lento ehlezi yenziwa. Kulungile lesi sigweme ngoba akukho la kubulela khona la ukuthi wakunjani khona, kodwa ngithi uma kufanele umuntu ekwenzeke manje ngoba sekucaca ukuthi kufika inkomo emakubo, hayi mina ngathi ukuthi ngifika nento engekho. Umuntu ozalwa inkosikazi nokhuliswa ugogo ngoba izalukazi omkhulu babeganiwe, ngiyohleze ngisho bafana bakithi khohlwani lapha, omkhulu babeganiwe. Asikhulumi ngeyiwe ngehlezi ukuthi hayi nabo gogo kwashoka cima babela bejole emakhaya obafana balusa inkomo tontontoni. Sikhuluma thina ngabantu ngampela ababeganile behleli benike bebasebenzile futhi omkhulu ukuthi abangalani nenye indoda. Ingakho isikhathi esiningi izalukazi eziningi belithi mase ishona kuphume lento ethi izizwe zikhulume ukuthi seziyahamba ayisakhona ukuphila kulomzimba, ngoba isikakhulukazi omkhulu bethu abasebenzisanga ilumbo ngalenkathi bethatha amakhosikazi, kodwa basebenzisa izizwe ziyamgada wesifazane, ziya-report uma kukhona into wrong okade yenza, uma ukuthi mhlawumbe belene indoda. So izalukazi eziningi beyifaka izizwe. Ngikhuluma ngento engiyazi kahle engayibona iyenzeka. Umuntu uma ngabe sefaka izizwe, uma ngabe sehlukana nomphefumulo, ziyathi thina sesiyahamba sasifaka ubabona ekhaya noma sasifaka usibanibani, asisakhona ukuphela inyama. Ilapho enibona khona kwathi abantu siyahamba ngempela siyadlula emhlabeni, nakho sekukhuluma izinto eningaziboni ukuthi zingobani. Zikhulume-ke nethi sesiyahamba thina sisakhona ukuphela lo mzimba ngoba omkhulu bethu bebebakhandile amakhosikazi wabo. Hayi le mfekethe ehlezi ikhuluma la ku-social media ukuthi ogogo betshola kakhulu, bekusuke kuyindoda leyo esuke ingatshenwanga amanye amadoda ukuthi umfazi wenziwa njani. Nkosikazi ubehlala ekhaya, hlala linde umyeni wakhe ngoba indoda iyazi ukuthi akekho umfana ozokwazi ukudlela kuyena laphana.
beboda bamenze bamfaka ibambelelo hayi ilumbo ngoba mangabe udlule emhlabeni ilumbo lingo lizobulala ngisho umndeni luqede. Ngithi wena emhlonipho yenu imihle manzothi halalala lento leniyenza la ku social media. Kodwa makufanele kucaca ukuthi nje manje lo muntu useyingodosi yomuntu akubuzwa ngisho uhlangana naye empangeni edrobheni uhlangana naye uLundu uyabona ukuthi uhlangane nomuntu osekhishelwe inkomo lo muntu akabuzwa. Ngisho umbingelela nje mangabe noma ngene eTexini uyabona ukuthi hayi cha uqwa kwakhe kusho something ayisekho into ongayikhuluma kodwa mangabe umbona umuntu eyivezela ithi angehambela ngekhanda uzoza kutshela lento mina senginomuntu ngithathi ngilotshona unakhona ungakholwa still. Lo mhlonipho muhle mangabuza kulabo kuthenini khona kuya-actwa nje kwenziwa lento ekuthiwa i-content abantu abayithanda kakhulu nezokwenza amakhosikazi amaningi ayiza ngemuva noma kuzoba amakhosikazi ethu engaqondi ngokuthi ubukhosikazi benziwa kanjani bacabanga ukuthi yonke into nge-content. Nina bomama nina enisolisa kakhulu iy'ngane zabantu ngoba nakho ukuthi umfana obekondla asisho ukuthi angakuphi imali akukho ngawe. Isazoza ngividiyo yeni nina akukho ngawe mase ingane yomuntu isideli kubo nje yeza yazogada yazothi izoba yiphoyisa asikhulumi ngemidlwembe sikhuluma ngengane elayiwe kubo yayibona ngisho inkosikazi okungunina wayitshela wathi njengoba ubuya lapha mntanami uyazi ukuthi uyakamama ungemama lapha niyobekezelela kukuhle kukubi uhleze uwazi ukuthi akuzukufana njengoba usuke njengoba kukade kula kini uyakamama ungemama lapha yonke into iyohleze ikufaka phakathi nawe phakathi. Kwenziwa umsebenzi kudingala ukubola igayo lakho kushoniwe kudingala ukubola igayo lakho kwenziwa ini kubonana njengenkosikazi. Akekho umuntu okufuneka kube ukuthi ume umamezala yena uwazi ukuthi nje yonke into izoqhubeka ibe singayo asisho ukuthi abafowethu abangabanikeza oma baba imali kodwa akukho ngawe wemama nje akukho ngawe mangabe ingane yakhe isiganiwe hlehla nje enganeni yakhe yomfana akukho ngawe. Ngithola izimanga kabi zama report uzothi umuntu usake behlala endlini enkulu ezibuye ngo12 ebusuku uhlale nonina. Uma usuganiwe nonkosikazi uyalaywa ngisho amakhehle endaweni ethi mfana wami usabuyi nango9 sekuyicala ukubuya ngo9. Hlehlani nje bomama enganeni zabafana hlehlani sazokhuluma ngani ngoba nina nikanina nikezwe ithuba na right nakwazi ukuthi nikwazi ukumela ini amadodeni kodwa namhlanje ingane zenu mayiganwa niyalwa ngoba into yasibulela kakhulu imali le esuke kuyiphakethe beze bezame ngisho ukukhafuna unkosikazi bemxoshe ngezichitho ngoba naku bafuna ukondliwa ile ngane yomfana angimele onenzi yani ikhanda umndeni wayo inenhliziyo ezimbi nabantu besifazana kakhulu. Ngibonge tu.